warmisita man kay llaqtawanchu kanki ripunayki tiyan kaymanta al menos kanka evangelista china kankipis ripunayki tiyan mana walejchu kashan kay chamusqaykimanta pacha manaraq kaypi kashaqtikiqa tukuy imapis allillan rewaq kaypu kunanqa ripullay munaykuchu hermanos evangelistas. Ay caballero, mana nuqa imatapis kaypi ruwanichu, tranquilo nuqa kakushani, mana pitapis turianichu, ni molestanichu. Nuqaqa Diosta qatikuni, Tata Diosnita yupaychani chaylla. Chayman gustawaykuchu nuqaykumanqa chay qan Diosmanta willashanki, takishanki, ñawiykichik irmis parlanki, chaykunaqa ma gustawaykuchu nuqaykumanqa. Ripuy kaymanta apurata manara nima pasasiyaqtin, sinuqa enjuiciasayku chaymanta yuyarikunki. Juiciomanpis apaw mana manchachikunichu nuqa sigue Diosta yupaychasa. Imaraykuchu nuqaqa kawsaq Diosta qatikuni caballero. Mana munanki chayqa kunan pacha pusarimusaq autoridadesta paykuna enjuiciason kanku señora nuqa nirqaykiña repunaykita kunanqa rishani willamusaq. Señor, kampas makisnikiman churani. Kay runas contraypi sayarimuqkunata kan ñawisninkuta kichariy, señor. Ay, Dina Victoria, imin hinallampas unquq kanki, mana piñakunkichu chay hina k'amchaqtinkuqa. Nuqaqa señorita Valeria mana kutichikuyta munanichu paykuna hinaqa imaraykuchu nuqaqtaqa musuq kawsaypiña kawsayniqa maypachachu Jesucristuta creeni sunquypi hap'ikuni Salvadornita hinachayqa cambiasqaña nuqaqtaqa señorita Valeria kawsayniqa kunan Diospaq munayninman hina kawsayta munani chayrayku pipis contraypi kashaqtinqa qhispichisaqpuni paytaqa. Chaywanpis señorita Valeria Jesús carga llampusunqu humildad tuampaypa alakarqa. A ver ñawirisunchik kay Lucas libropi iskay chunka iskayniyuq t'aqapi kinsa chunka hisp'uniyuq chiklaypi pishqa chunka kinsayuq chiklaykama Dios paqsalqanpi kay hinata nin Jesusqa usuman hina olivos urquman rirqa apostolesninpis paywan kuska rillarqankutaq haqayman chayaspata paykunaman nirqa Diosmanta mañakuychik ama huchaman urmanaykichikpaq nispa chanta paykunamanta karunchakurqa rumi chuqayman hina qunquriykukuspata Diosmanta mañakurqa tatay munankichus chayqa nuqamanta karunchay ñakarinay kashan chayta chaywanpis ama munaynillayqa kachunchu mana chayqa qampaq munayniyki ruwasqa kachun nispa hinallapi hanaq pachamanta rikhurimurqa ángel Jesusta kallpachananpaq anchatañapuni ñakarishaspata aswan sinchita mañakurqa hump'ininta hatuchaq yawar sutuykuna hina pampaman suturqa Diosmanta mañakusqanmanta sayarispa qayllaykurqa apostolesninman paykunatataq tariparqa puñurashaqta llakisqa kasqankurayku chanta Jesus nirqa imaraykutaq puñushankichik sayarichik Diosmanta mañakuychik ama huchaman urmanaykichikpaq nispa Jesus parlashaqtillanraq ashkha runas chayamurqanku ñawpaqninkutata uqninkaq apostolnin Judas sutiyuq hamusharqa payqa qayllaykuspa Jesusta much'aykurqa Jesustaqri nirqa Judas much'aykuspachu runa shurintaqa hap'ichinki nispa Jesuswan kaqkuna imachus kananta yachaspa tapurqanku Señor espadawanchu munakusqayku nispa paykunamanta uqnintaq uqta waqtaspa kuraq kaq sacerdote kamachinpaq paña ninrinta qulurparirqa Jesustaqri nirqa amaña saqiychik nispa hinapi chay kamachikpaq ninrinta llanqaykuspa askaykuchipurqa kuraq sacerdotesman templuta qhawaqkuna kamachikkunaman kuraqkunaman ima pikunachus hamurqanku payta hap'inankupaq chaykunaman Jesus nirqa espadasniyuq aspesniyuq ima lluqsimusqankichik suwapis kayman hina sapa p'unchay qankunawan templupi kashaqtiyqa mana hap'iwarqankichikchu kunanqa chayamun uraykichik laqaypaq atiynin ima. Ay, doña Victoria, razón kan mana kutichikurqankichu ari Jesusqa enemigos ninpaq mañasharqa Tata Diosmanta mañasharqa
Jesús tatanmanta mañasharqa ama nuqaq munaynichu kachun qampaq munayniki ruwasqa kachun tatay nisharqa ari chanta nuqaqa tata Diospa makinman saqini ari pichqa contraypis ari taqa señorita Valeria. Chari hermano, kanga kaparsanya. Ari hermana, kay programancha kallarikukanya. Dios manta. Uy, arikuna. Kampah munayniki ruwasqa kachun. Ari punchay kachu hermana Inocencia, imaynatataq riqch'asunki chay hermana Victoria pasasqanta. Ari punchay hermano Benigno, ukunapaq hayin, nuqanchikqa maytachu discutinaqsunman sari. Hermano Victoria mana uyarikullarqa ari k'amishtinkuqa. Chaywanpas hermano Victoria Diospaq makinman saqin mana payqa cuentapas tumanchi imatashi nisqankutaqa. Ari pisilla kay hermana Victoria hina kawsayta yachanchik kanqankupuni sonqonchikta nanachikkunaqa wakin kutiqa Diosqa sakillan runa masisninchikta sonqo nanachinawanchikta ñakarichinawanchikta chaywan sonqonchikta llampuyachinapaq chayrayku wakin kuti runakunaqa contranchikpi uqharikuspa araqta k'amiwanchik qan wakichisqachkasyanki pillapi sonqoykita nanachisuqtin llampu sonqowan kutichinaykipak munakuwaqchu pikunachus contraykipi uqharikunku chay runakunata chayri haya sonqo kayllata punichu yuyashanki llampu sonqo runaqa mana kutichikunchu mana chayqa tukuy imata churan Diospaq makinman puni. Hermana Inocencia, listuñachu kanki o versículota yachakunapaq? Ari hermano Benigno, listuña kani yachakunapaq. Kunan yachakusunchaq kay Evangelio Lucas librupi iskaychunka iskayniuq aqapi tawachunka iskayniuq chillayninpi tatay munankichu chayqa nuqamanta karunchay ñakarinay kashan chayta chaywanpis ama munaynillayqa kachunchu mana chayqa qampaq munayniki ruwasqa kachun. Nuqañata haber yacharikusaq tatay munankichus chayqa nuqamanta karunchay ñakarinay kashan chayta chaywanpis ama munaynillayqa kachunchu mana chayqa qampaq munayniki ruwasqa kachun. Kunan tiempo Dios te yupaychanachi hermano Benigno. Ari hermana Inocencia, Dios te yupaychanachi. Kunan yupaycharisunchika qomer eminario manta suqta yupay ninkashan. Munasqa wawqi, munasqa panay, anchata kusikuyku kay programata yarisqaykimanta. Aya kay kiki horasta kutirimos pakayasqaykuta kay programawan Dios manta. Uyarikuna.